Argul Krivit Cristiano Ronaldo hakaching yeleka yakni rung FIFA World Cup Persya ya ke Armenia. Kapring supaya piki parlok bejuso tenar pun page ke video hakane ke channel. Habangi pai hakane ke jing yelekai ke Portugal kala penlim suk ya ke Armenia dasan lanot. Petang hapo 10 menit ke Portugal kala laban penki ya kejar lengba ujo Felix but seka gol Cristiano Ronaldo hakam menit ke baar puai Podujo Cancelo hakam menit ke balai puar. Bat habawai no ke kala step ke Portugal kala ban tap hadu lai gol lanot. Bat habawan peteng haka kalamit tang hapo 10 menit Cristiano Ronaldo playo tabiang hakam menit ke basau pun reu. Bat but seka gol no ujo Felix hakam menit ke ban reu puai. Bat kecing yelekai kalakut dasan lanot. Lengba kini ki argul Cristiano Ronaldo ulala ban tap hadu kendai spa saup argul haka jing im yelekai jung u. Bat chis spa saup gol tang na benta kari Portugal. Ronaldo udon kam setang san pra gol ban poi si hajar gol haka jing im yelekai jung u. Hato udang la an em ban poi si hajar gol haswa bo unsyong tadno haka jing im yelekai jung u. Hakawai pat kajing yelekai yakni rung World Cup kata ke England Persya ya ke Andorra penlim ke England da ar lanot. Bertang hapo 40 menit ke England kalala ban penki ya kejar lengba ke gol na Christian Garcia but seka gol na Declan Rice haka menit ke banru punyau. Berkajing yelekai kalakut da ar lanot. Mentang ngine page kiri ki balayok rung haka FIFA World Cup arjar ar punreu. Baladon katnyau teli ki balayok rung haka FIFA World Cup lasem snem. Lai teli kadai na benta ki host nation lane kita kiri ki babat ya ka FIFA World Cup lasem snem kata ke USA, Mexico, pat Canada. Hadau ba Asia pat kiri ki balayok rung kidai ke Japan, South Korea, Jordan, Iran, Uzbekistan, pat ke Australia. Katba hadau ba Comebol lane South America kiri ke bal debrung lupa kidai ke Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, bat kari Paraguay. Pat kumjuru kari Morocco, pat New Zealand kidai kiri ki bala debrung lupa haka FIFA World Cup arjar arpenreu. Pat kue kiri pat kidang peteng ke jing yelekai banyak ni rung haka FIFA World Cup hadu ubnai November jong menta usnam. Te parlok tang kini ki kubur sport lada pisau tenat pan page ke video hakan ke channel podcast pan subscribe ban yo ya ki video kebangan sepen mi play sibon.